nyawicaye. Yego. Ni ikihe gisibetse muri ibyo simvugo y'ikinyarwanda? Uratinya kuvuga kubera igikomeza? Icyo gihe rero habaye gushyamirana. Umuntu witwa Tesha bamukubita imbwa y'urushyi. Uwamukubise urushyi ninde? Genda ndahari kandi meze neza nta kibazo ni ngewe wanyawe. Ubundi dore tiko nshaka kujyamo numiwe bro, nta bari igende dufite n'ukuri kw'Imana. Harimo inkuru yo kurwana kwa Brian na Tesha bakubita umugabo. Iyo ntayo nzi. Ego komana yanjye ntiwayibonye inkuru DJ Brian yasabiye imbabazi buryo ki yatokanye bitutsi bitaba byo kwandagaza nyawo. Ni inkuru ibyo byabaye mari byabaye mwe. Okay. Ubundi iyo uvuze ngo inkuru yabaye ihari iyo ibifite credibility. Niyo mpamvu ahangana kuko ko natangiye kukwemera no kubona ukeneye promotion. Ndakubwiza ukuri ukeneye credit niyo karita ukayibona kuko ufite ubushake. Nuko ngo urashoboye nubwo ntaramenya ko ushobotse, urumva ko habura akantu gato ko gushoboka gusa ngo twagiye byagenze bite naho ko umuntu agomba kugira. Ni inkuru yabaye mu ijoro ryo kuwa kane rishyira kuwa gatanu byari mu Rukerera. Yego. Aho twari turi ahantu bita Green Lounge. Wari uhibereye, ntabwo ari inkuru wabwiwe, wari uhari? Nari mari na Brian ubwe muri speech yavuze ko twari kumwe. Yego. Bon, icyo gihe twari turimo gutaha byari bibaye nka saa 10. Bizi ko bari bamaze iminsi baradohoye kubera amagare. Yego. Yaje amasaha. Brian twarasangiye kofi kabisa zikonje n'iki. Kofi cyangwa ibisindi? Mujye mu gihe amazina yayo. turimo dusohoka tugeze muri esanseri yo hasi, abantu bazi iriya nzu Green ikoreramo. Yego. Bayita ngo Silverback niko bayita. Yego. Umugabo yabonye Tesha aravuga ngo dore cyagitinganye. Uwo mugabo. Yego. Aravuga ngo dore cyagitinganye. Atangira kuvuga amagambo ameze nk'amusesereza. Yego. Uburyo kinyara cyicaye ibintu nk'ibyo ngibyo. Yego. Tesha nawe aravuga ati ariko byari kuba bibabaje iyo nza kuba ari njye unyara wicaye gusa nawe nta bindi ujya gukora ukicara. Ariko ubwo yabivuze mu mazina yabyo nawe urabyumva. Yego. Nawe urabivuga amazina yabyo. Ndagusabye ndashaka ngo bidusobanure. No. Ibyo kujya tubara inkuru, my friend, this is the showbiz. Urukunyumva? Ntabwo dukora showbiz tumeze nk'abantu bari kwa minyone, ntabwo ariko bimeze please. Okay, urumva Tesha we yamubwiye ibijyanye no kujya mu bwiherero ko abantu bisanzwe bakora ibikorwa yabawe. Umugabo yaramubwiye ngo unyara wicaye, Tesha aramubwira ngo urinya wicaye. Yego. Ni iki gisibetse muri ibyo simvugo y'ikinyarwanda? Uratinya kuvuga kubera igikomeza? Icyo gihe rero habaye gushyamirana. Umuntu witwa Tesha bamukubita imbwa y'urushyi. Uwamukubise urushyi ninde? Uwo mugabo. Icyo gihe rero kubera timu y'abantu bagendana na Brian yagendana na Tesha gusa, bagendana nk'abantu nka 5-6. Haba harimo abamuvugiriza ingoma, abakanda nzugi, abarigata birato, abakomba kwaha, abaje kunywa iz'ubuntu kuko hariya Brian abafite icyo kunywa cy'ubuntu. Aka ni akazi nakoze ndabizi DJ abantu baba muri inyuma. Komeza. Yego. Hanyuma rero Brian nawe byaramubabaje. Bakubise ishumiye. Bajya kuri uwo mugabo barahondagura nk'ingoma z'abapfusi. Yego. Barahondagura kabisa. Usibye ko abataximeni bari aho ngaho hafi, hari abantu bita ngo ni niba wari uhari utari gukora kubera uwabanje gukubita ninde? Uwo mugabo yakubise urushyi Tesha. Icyo gihe Tesha nawe ameze nk'ikimata, nta kurikura nta kibaba. Icyo gihe ahise amwiyahuramo. Urumva bibaye intambara, Brian baraje batangira baramukubita bien.
bamugira inogi hanyuma rero ukuntu byagenze ba bantu bitwa ngo ni abasare nibo babakijije bamwe batwara imodoka zitari izabo baza gutwara bamwe abashoferi batagira imodoka batwara batagira imodoka batwara baza gutwara abasinzi n'abasinzikazi ariko nubwo muri iyi diro iri kuzamo DJ Brian ntabwo yari akwiriye kuyizamo kuko yarameze nk'uje gukiza umuntu bakubise icyo gihe ukuntu byagenze intambara yararangiye barataha ariko amakuru mfite nuko umugabo yashatse nimero ya Brian arababwira ngo ngiye kujya kuri RIB kubarega nimutama amafaranga miliyoni 2 Brian aramubwira ati urajya kurega kandi ari we wiyenjeje we watangiye ukubita none amafaranga ntayiki none se urajya kuri RIB uvuga ko wakubiswe n'abagore ariko kubera yuko Brian abagore Brian yavugaga nabahe ubwo ni we na Tesha uretse gato the fuck kosha ubu ndashaka gukubita ingumi ukavuga ngo ayikubiswa n'umugore DJ Brian yagukubita mawashigeri ukavuga ngo ayikubiswe n'umugore komeza urumva rero ahantu mberukira Brian twavuganaga ari Uganda bagiye Uganda na Tesha ariko uwo mugabo yari yabyutse abahamagara babwira ngo arajya kuri RIB kubarega muri make iyo nkuru naho ngaho nayigereje kuko Brian ari mugora twavuganye uko bimeze uko bageze i Kigali ntabwo nzi niba umugabo yarabareze cyangwa iyo nimero y'uwo mugabo nayibona bisabye iki aho hantu ibintu byabereye nk'abanyamakuru mwarimo ntabwo ari abanyamakuru sinzi umusore nk'abantu mwarimo umusore nk'abanyamakuru nta video nta gafoto video yo yaracaracaye wayimpaye video yo yaracaracaye nayigushakira cyangwa ukajya bakazunguka boss iriyo bakazunguka boss iriyo reka kurebe turi kuvugana reka kurebera turimo kuvugana ni ngoka yataje indi nkuru itari yo nyigezweho ni iyo wayimpaye video ndimo reka shangwe bakubiswa n'umugore ubu kudaturuna yatasha ihindutse y'umugore ite ariko tuvuze ibintu tugasubira ibindi kugira ngo uko batiyemera ku buryo bagukubita amawashigeri icyo gihe rero kubera ibitutsi byavuye mu kanwa ka DJ Brian yakoze statement asaba imbabazi abanyarwanda bumvisha tukana ibitutsi nyandagazi n'ibindi ntabwo numvishe statement iyo ngicyo ivuga nsobanurire kubera ibitutsi nyandagazi byari byavuye mu kanwa ka Brian kandi bikajya ku Karubanda iki niyo video ngwaye urahita ubyumvamo kwitarimo gukinirka I love this game uretse gato mwihangane reka nyikine Jesus ese the fuck whoa give me a second. Okay, Indi. Anatanda hiyo ngiyo kamera. Ni yindi nkuru iriho. Indi nkuru yari maze iminsi iri gutrending ariko nabonye meze
ngana kumusoza kuko nyirayo yasabye imbabazi. Ni umugabo witwa super manager yagiranye ibibazo n'uwitwa Sam Karenzi. Iriya ntabwo kambwira inkuru zabara bakanazuye iyo ntabwo ari inkuru. Iyo ni inkuru kandi icuruza. Iyo ni ari inkuru katezo ziri kurebwa. Ntabwo iriya ari inkuru, ntabwo inkuru ya super manager ari inkuru. Narayikurikiye inkuru ya super manager na Ntuza na Karenzi ntabwo ari inkuru, ahubwo inkuru nabonye ni ya Paxson n'umuntu bita Majid the Black. Yamufasha mwitumaho. Yamufasha mwihereraho kabisa. Ainde wiherera kundi. Ariko se uretse gati ibingibi ni bikindi kubona bahungu. I think nani super manager ari gushaka inkuru buryo nyikina. I think intuzange ifite ikibazo gikomeye kabisa. Ifite ikibazo gikomeye. Give me a second. Instagram, give me a second. Ifite ikibazo gikomeye cyane. Ese ntabwo ufite Ntuza, ntabwo ukoresha TikTok? Ndayikoresha. Ariyo abariho njya? Abari gusa. Kuko ndashaka gukoresha telefone yawe. Niho biri buze kugenda neza. Mutaping screen abashiri mutaping screen. Urabona ko nta muntu wigeze umfubura. Ibi ngibi biba bigoye cyane. Tari kigori cyiza ngo yagukunda ati. Muri ibicucu kabisa. Musharing live. Umunyarwanda ubwo kuntu yabaye cyangwa bamwita Brian. Kamarade ni wahageze sha muri request. Oya. Nkeneye video itari, nkeneye video nini kuri iyi. Nkeneye video irenziye. Imukampa utuntu tw'uduce nk'utungutu. Nzi ko hari video nyinshi cyane. Nkeneye bari kumukubita. Nkeneye aho bari kumubaga. Nkeneye video nini. Kamarade uri ushyiremo request. Abandi mwese mumanuke. Amaji nari mbonye Majid the Black hano. Amaji uri he? Amaji zamuka hano gato niba yakanta atari, niba atari nyitirano, niba ari wowe kamuva hiya. Abantu mumanura izo mbaraga zanyusha. Numvishe ibintu ngo difata ndiherera ndarira. Nkimara kumva ibi bintu numvisha agahinda kanyishe. Kamarade zamuka ariko se Instagram yanjye ifite iki kibazo baho? Kujya nakwendura face to face ubwo bugabo bwawe uzabumvira face to face shumi yanjye face to face gutya. Zabisubira. Ko ubwo bugabo mutapinga screen. When the problem ishekwa ina AI. Ako ngiye duhure gutya manu uzambwire iki nasi uburimbo bwawe n'ubwo bugabo bwose ugenda uvuga amaji niduhura uzabimbwira. Kanago n'utinda zakwihigira. Amaji ko mukabigire imikino. Amaji the Black nyuma yo kumva uri umuhigo. Uretse gato. Nyuma yo kumva uri umuhigo ubu bagiye kukwishakira. Ufite gahunda yo guhunga. Ase umusenzi wagiye Kamarade vayo. Nkeneye ibimenyetso birenze biriya wampaye. Nkeneye ibimenyetso birenze biriya. Kajya kujya muri music. Nakakazina ngurube. Zamuka zisaba okay aha zizana uzizanye vayo uzizanye ndi muri future. Okay. All right. So do it. Zabisubira. Ko ubwo bwabuka kuri kamera.
Where the problem? nukuvuga ngo Paxson aravuga ngo nzakubita Amag the Black ingumi munda ku buryo Amag the Black ahita kunja ingumi umva hano Ishekwa ina AI. Ako nje biravuga ko Paxson agiye kwishakira Amag the Black bakavugana bari kumwe. Guys, stop the screen. Ure gutya manu uzambwire ikina sibo uburimbo bwawe n'ubu bwabo bwose ugiye numvuga Amag niduhura uzabimbwira. Paxson Amag the Black yagukanda ukananirwa guhumeka. Kanabwo nutinda zakwihigira. Mama yake. Babwiye uzamwihigira. Mukabigira imikino. Ntabwo umuntu burya yita izina yizi neza. Ajya kwinjira muri music. Akaye kazina amani n'ubundi ingurube. Oya urimo urabona iharabika. Na Sidwiri. Uri guharabika. Ariko muri future ari gakora Amag. Aho no guharabika. Bajya n'igihe banandoga ananize mu mazi. Amag n'amagini. Okay. Witwa Paxson urimo guharabika. Iri ni harabika. Amag. Anako Amagini. Mbabarire wumve. Bro rikaze mu mwizo kuri. Abarigende bacu nakasa mutwe. Ntabwo nizera mu mana nize mu maruzi. Wibaze no izi YouTube channel ni gute umuntu afata undi agaharabika mugenzi we gutya undi akabitambutsa. Akaye kazina amani n'ubundi ingurube. Wibaze na Sidwiri. Ariko muri future ari gakora Amag. Wibaze kandi muri future nore Paxson ngaho bashyizemo umugo. Amag n'igihe banandoga ko ntabwo nizera mu mana nize mu maruzi. Wibaze Amag n'amagini. Okay. Witwa Amag. Anako Amagini. Wibaze vraiment. Nanuza bozi tukuza. Amag usigaye witukuza umusa. After podcasting, after kaboyiki weka mukodi akakanyama ukagenzi kamwe. So turaza kugaruka nyuma. We'll be back on this. Turabigarukaho ubundi dore tiko nshaka kujyamo numbiwe. Bro nta legend dufite n'ukuri kw'Imana. Aba legend dufite aba legend bacu nakasa mutwe muradutenguha. Ntabwo mutubanira muradutenguha. Nta na gato. Mbabarira ushaka nimero y'uriya mugabo urabukoze ariko uza no kuri TikTok. Ndimo ndayishaka rwose. Nyaruka kabisa. Merci beaucoup. Ukamihura abacuruzi b'amamesa. No. Kuti fite mvuga ku byamamare ntabwo ushaka kuzana inkuru z'umuntu uri aho ngaho ucuruza utubutuna. Ucuruza ubwangati. Ari byo. Ntabwo ari byo. Mana yampana. Were. Ninda kuye ko umusari dufite ari president gusa mfi iki gicucu. Amuginga we inyitegereje wana ntarakasa mutwe. Ubura nyitegerezo kwa ntari umusitari bavu zako. Kinga sana. Stupid. Kosho de la forêt. Stupid. Ubura nyitegereza ugasanga ntari ntuza mutu naho gato sibyo ko nanjye ari ndi gahunda mfite umwanya wo gato mbere y'uko ujya na 40 ndaba ngiye kandi n'ubundi yazageze. Oya uragenda suragenda gute ntabwo nkwemerera ndagukubita na 45 kandi biraba bihagije. Batatu bire sikuru kwirukanka. Mbwira abantu bushize barambwira bati ngo dufadura mutipe ntabwo ari umunyamakuru tuzi ahubwo umuntu yaramwiyitiriye ntabwo ari we. Banga kubyemera. Ari mpamvu ndavuze ngo tuzongera tuvugane abantu baranga kubyemera bro banga kwemera ko ari wowe. Byose abantu hari igihe biyitirira abanyuze agafata n'ifoto bakayishyiraho. So abantu ntabwo babyemeye rero.
ndavuga ni rero niwe mfite na nimero ye ntabwo nta muntu wamwiyitiriye ni wewe nuko rero nkubonye none ndavuga nti why not bitakunda none hazi twongera tukavuganaho gato. Hakuna shida kabisa. Ingaho tugenda ndahari kandi meze neza nta kibazo ni njyewe wanyawe. Tubwire dato ni ninde kugira ngo umuntu uranga byumve yumve ko tutafasha umunyamakuru ngo dukore dufate umuntu amwiyitirire. Yo ni umunyamakuru. Stream on live, just like, share and subscribe.